Hello everyone, hola a todos. Bienvenidos a la clase, bienvenidas a la clase, bienvenidas a la clase. Welcome to the class. Woo! So the way that we're going to start is by greeting each other, right? We're going to learn some words. Let's start here from the beginning. Here we have Piyali. Entonces, la manera en que vamos a aprender es en los saludos. We're going to learn the greetings. There's different ways of saying hello. It's kind of similar to hello, these words. Vamos a aprender los saludos. Vamos a aprender unas palabras que son similares a hola en diferentes partes de donde se habla náhuatl. So it's in different parts where náhuatl is spoken. En la Huasteca area, en la área de la Huasteca se dice piyali, 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 piyali. Now you try it. Ahora tú trata de pronunciarlo también. Piyali, repite. Piyali, 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 piyali. Okay. Ahora el siguiente, next, seyok. Panolti, panolti. Repeat it. Repítelo. Panolti, panolti, panolti. Esta palabra se dice en la área central. This word is used in the central part. Panolti. ¿Quieren saber otra palabra? Do you want to know another word? Yes or no? Let's do it. Next word, chicahuatica. 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 Repítelo, repeat it. Chicahuatica. Chicahuatica. Esta palabra se usa en la área de las altas montañas. This word is used in the area called altas montañas. Chicahuatica, say it. Chicahuatica. Well done. Mic drop. Chicahuatica. Do you want to know another word? ¿Quieren saber otra palabra? ¿Sí o no? Gente. Kemitikat. 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 Repítelo. Kemitikat. Repeat it. Kemitikat. 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 Esto se usa en el sur de Jalisco. This is used in southern Jalisco. Kemitikat. Y significa, ¿cómo estás? It means, how are you? Kemitikat. Good job. Mic drop. Let's do some bubbles for the next word. Now point to yourself and say, nehua, nehua, nehua. Apúntate a tú mismo, misme, y di, nehua, 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 nehua. Y eso significa yo. This means me, nehua, nehua. Se puede decir nehua, ne, na. Nehua, ne, na. Nehua, ne, na. Todas esas palabras significan yo. All these words mean me. So say it again. Vamos a decirlo otra vez. ¿Ok?
Nehua, ne, na. Nehua, ne, na. Muy bien, Tlawel Kuali, very good. Na, ne, nehua. Now we can, now we know how to greet. Ahora que ya sabemos algunos saludos, ya podemos decir yo. Now we can say me. Now we can say my name is. Ahora podemos decir mi nombre es. Hay muchas palabras, muchas maneras. There's many different ways of saying this. There's one way, no toca. Repeat after me. ¿Que na? ¿Sí? Repite. Después de mí. No toca. No toca. No toca. No toca. También pueden decir, you can also say, no tocai. No tocai. No tocai. No tocai. También pueden decir, no tocas. No tocas. No tocas. No tocas. No tocas. Esta X, this X, is pronounced like when you're shushing someone, right? Shh, right? No tocas. No tocas. También pueden decir, you can also say, ni mo toca. Ni mo toca. Ni mo toca. Todas estas palabras, all of these words mean, my name is. Let's use all of them, right? So my name is Kui, so I'm going to say Kui, but you say with your name. Vamos a usar estas palabras, pero úsalo con tu nombre porque esto significa mi nombre es. Can I? Yes? Esto significa, this means my name is. Okay, so use it with your name. So I'm going to say, no toca qui, no toca qui. Next, siguiente, no toca qui, no toca qui, no toca qui. Or, so, no tocas qui, no tocas qui. También, also, ni mo toca qui, ni mo toca qui, ni mo toca qui. Ni mo toca qui. Good job. Let's do some bubbles for the next word. Good job. Okay, next, seyok, siguiente. Vamos a seguir con nehua, ne, yo, que significa yo. We're going to continue with nehua, ne, na, which means me. Nehua, me. ¿Qué na? Entonces vamos a usar el ni. El ni. También vamos a usar el ni, que se va a usar con este verbo. Momachtia. Ni is going to be used with the verb momachtia. And this means to study. Right? You see the little girl studying. Can I? Entonces esta palabra significa estudiar o aprender. ¿No? Entonces ven a la niña aprendiendo. Y en esto, aquí se dice ni momachtia, ni momachtia, ni momachtia. Que na, voy a poner burbujas y luego tú vas a usarlo también. I'm going to put bubbles and then you're going to use it too. Say it. Ni momachtia, ni momachtia, ni momachtia. Yo aprendo. I study. Good job. You want the next one? Drum roll for the next one. Tehua, 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 tehua. Tehua
significa tú. Tehua means you, right? You see this boy is pointing at the other boy. You, tehua, tehua. Pueden apuntarme a mí, pueden apuntar a la cámara y decir, tehua, tehua. You can point to the camera and say, tehua, tehua, o también pueden decir, ta. Repitan, tehua, ta. Otra vez, zampa, otra vez. Again, tehua, ta. Y ahora también vamos a usar el ti, que significa yo hago. Digo, tú haces, tú haces. You study, timomachtia, timomachtia. Repítanlo, timomachtia, timomachtia, timomachtia. Timomachtia. Qualitekit. Good word. Timomachtia. Timomachtia. You study. Tú estudias. Cualtito. Let's do some bubbles for the next one. Yehua. 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 This means she, he, or they, one person. Esto significa él, ella o ella. Yehua. Yehua, ya. Repitan, repeat. Yehua, ya. Sampa, again, otra vez. Yehua, ya. Aquí no se usa nada, nomás se dice momachtia. Momachtia. Momachtia, repitan, repeat. Momachtia, momachtia. Y esto significa él aprende o ella aprende. This means he, she, or they are studying. Momachtia, to study, aprender, estudiar. ¿Qué? Momachtia. Yehua. Yehua, ya. Ya momachtia. Yehua, momachtia, momachtia. También pueden usar este que significa, que es el pronombre. It's called a pronoun, and it's these words in English. Estas son las palabras en inglés de yehua y en español él, ella o ella. Yehua, momachtia. Good job. Next, seyok, siguiente. Tehuantin, tehuantin, tehuantin. We or us. Eso significa nosotres, nosotras, nosotros. Tehuantin, tehuantin. Pueden decir tohuantin o tehuantin, nosotros, us, we. Tehuantin, tohuantin, repitan. Tehuantin, tohuantin. Tehuantin, tohuantin. Tehuantin, tohuantin. Y para decir nosotros estudiamos náhuatl, el idioma náhuatl, and to say we study náhuatl, náhuatl language, timomachtia, náhuatlahtoli. Repitan, timomachtia, náhuatlahtoli. Otra vez, zampa. Timomachtia, náhuatlahtoli. Timomachtia, náhuatlahtoli. Timomachtia, náhuatlahtoli. Esto significa nosotros estudiamos el idioma náhuatl. This means we study the náhuatl language. Good job. Drum roll. And applause for you all that are learning. Good job. High five to you all.
Chócala, muy bien a todos. Timomachtia Nahuatl que es cierto, no? It's true. We're learning Nahuatl right now. Let's get some bubbles for the next one. Ooh, let's put a blur and see what's next. Ooh, too late on the blur, but what are we going to learn now? Numbers, números. Woohoo! Entonces aquí vamos a aprender los números. We're going to learn the numbers. Tlapohualme, tlapohualme, números, tlapohualme, números, numbers, tlapohualme, repitan, tlapohualme, tlapohualme, tlapohualme. Good job, cualitequitl, muy bien. Tlahuelcuali. Ok, entonces también pueden usar sus dedos si quieren ustedes. Pueden alzar los dedos con cada número. If you can also raise your fingers to count these numbers. C, C, repitan, C, C. Ome, 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 ome. Eyi, 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 eyi. Nawi, 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 nawi. Next, siguiente. Maquili, 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 maquili. Sí, entonces vamos a repetirlos. We're going to repeat 1 through 5, del 1 al 5. Kena, Shikpoa, Ma Tikpoakan Sampa. Let's count again. Se, Ome, Eyi, Nawi, Maquili. Kena. Seyok, el 6, Kena. We're going to learn 6 through 10. Ahora del 6 al 10. Chicuase, 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 chicuase. Chicome, 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 chicome. Chicuelli, 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 chicuelli. Chignawi, 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 chignawi. Mahtlactli, 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 mahtlactli. Cualtitoc, great, excellent, muy bien. Mic drop. So now, again, chicuase, chicome, chicuelli, chignawi, mahtlactli. Ahora todos, now all the numbers. Se, ome, eyi, nawi, maquili, chicuase, chicome, chicuelli, chignawi, mahtlactli. Okay, now we're going to do a song. Now we're going to sing. Vamos a cantar. Que se, ome, eyi, nawi, maquili, chicuase, chicome, chicueyi, chignawi, mahtlactli. Sampa again. Se, ome, eyi, nawi, maquili, chicuase, chicome, chicueyi, chignawi, mahtlactli. Se, ome, eyi,
nawi makwili, chikwase, chikome, chikweyi, chiknawi, mahtlaktli, se, ome, eyi, nawi makwili, chikwase, chikome, chikweyi, chiknawi, mahtlaktli. Sampa, una vez más, one more time. Se, ome, eyi, nawi makwili, chikwase, chikome, chikweyi, chiknawi, mahtlaktli. Yay, mic drop, good job. Alitekit, muy bien, buen trabajo. Entonces, ¿qué más vamos a aprender? ¿Qué más vamos a aprender? What else are we going to learn? Ahora nos vamos a despedir. Now we're going to say bye. Right? One way we could say is timoitase. Repeat it. Timoitase. 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 Y eso significa nos vemos, nos veremos. This means we'll see each other. Timoitase. También se puede decir, you can also say timoitaske. 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 Repeat after me. Repitan. Timoitaske. Timoitaske. Y esto significa, and this means, nos veremos, nos vemos. We'll see each other. Timoitaske. Let's put some bubbles for the next word. And when they end, we're going to see the next word. Mostla. 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 Y esto significa, bueno, significa mañana, pero significa pues pronto, nos vemos pronto. So this means tomorrow, but it can mean something like see you soon. Mostla. 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 You want to learn more words? Yes or no? So when the bubbles end, we'll learn a new word. Cuando se terminen las burbujas, otra palabra. Mostlayok. Mostlayok. Repitan. Mostlayok. Mostlayok. Muy bien. Tlahuelcuali. Mostlayok. Esto también significa, pues, hasta mañana, ¿no? Hasta mañana, until tomorrow. Mostlayok. 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 Good job. We're almost done. Muy bien. Ya casi terminamos. Muy bien. La siguiente es hasta Mostla. Hasta Mostla. Hasta Mostla. Y esto significa, bueno, pues hasta mañana, que también puede significar como nos vemos pronto. So this means literally until tomorrow, which can also mean see you soon. Hasta Mostla. Muy bien, Tlahuelcuali, mic drop. Drum roll. Good job. Right now, let's pay attention and let's review. Vamos a repasar lo que aprendimos. Let's review what we just learned. Right? So a review, un resumen es repasar de todo lo que aprendimos. We're going to repeat everything that we just learned. Okay, so shh. Okay. Hasta Mostla. Repitan. Mostlayok.
mostla, timoitaske, timoitase. Recuerden, estas palabras se dicen cuando uno se despide. Remember, these words you say when you are leaving the class. Like right now, we can say timoitase. Como ahorita podemos decir timoitase, nos vemos. Los números, the numbers, se, ome, eyi, nawi, makwili, chikwase, chikome, chikweyi, chiknawi, mahtlaktli. También aprendimos tehuantin o tohuantin. We also learned tehuantin, tohuantin, we, us. That's what it means. Eso significa nosotros, nosotras, nosotros. Timomachtia nahuatlahtoli. Nosotros aprendemos el idioma náhuatl. We learn náhuatl. Yehua. Yehua, ye, ya, momachtia. He studies or she studies. Esto significa él o ella estudia. Momachtia. Tehua. Tehua, te, ta, tú, you. Timomachtia. You study. Tú estudias. Nehua. Nehua, ne, na, nimomachtia. Na, nimomachtia. Yo estudio. O también pueden decir, you can also say, nehua nimomachtia o ne nimomachtia. Ne, me. Significa me en inglés. This means me in English. Yo en español, nehua o ne o na. Muy bien. Mic drop. Ya casi terminamos. El repase. Oh, también aprendimos, we also learned my name is, mi nombre es. 4 diferentes maneras. No toca qui. Voy a usar mi nombre porque mi nombre es qui. Going to use my name because that's my name, but you can use your name with these. No toca qui, no toca qui, no tocas qui, ni mo toca. Recuerden, la X se pronuncia como, remember the X is pronounced like no toca. Claro, el cual. También estos saludos cuando se ven las personas, cuando van a la clase, cuando van a un lugar, a la casa de tu tía, de tu abuela, para saludar. So when you go somewhere, when you go to your grandma's house or you go to school, you greet people, ¿no? Saluden a las personas. En el sur de Jalisco, que mi ticket. In southern Jalisco, you could say that. Que mi ticket. Eso significa ¿cómo estás? How are you? Y las siguientes palabras, the next words are just like a hello. Somewhat. Similar. Estas palabras son similar a hola en español. Chicahuatica en altas montañas. Chicahuatica. Panolti en el área central. O Pillali en el área de la Huasteca. Clau el Quali, you get bubbles. You get a drum roll. Y también un mic drop. Good job, good job. And that is all for today's class. Have a good day. Timoitase, timoitaske, hasta mostla, mostla, mostla yok.